torta jagodama i kokosom sastojci kore, 10 komada belanca 200 g kokosa 6 kašika brašna 10 kašika šećera fil 1 kg jagoda 4 kesice puding od jagode 2 kesice želatina 400 ml vode 6 kašika šećera fil 1 l mleka 150 g šećera 10 žumanaca. 250 g margarina 3 pudinga od vanile ostalo, 200 g šlaga 100 g šlag krema od jagode priprema izmutiti 5 komada belanca sa 5 kašika šećera, pa dodati 3 kašike brašna. Zatim isključiti mikser pa umesati 100 g kokosa. Staviti koru da se peče oko 20 minuta na 180 stepeni. Napraviti još jednu koru na isti način. Iseckati jagode na sitnije komade, pa sipati 200 ml vode i šećer, pa staviti da se kuva. Posebno želatin preliti sa malo vode tek da ogrezne i ostaviti da nabubri. U 200 ml vode razmutiti prašak za puding. Jagode kuvati oko 5 minuta, a onda ukuvati puding. Skloniti sa vatre, pa umešati nabubreli želatin. Mešati dok se ne istopi. Tako vruć fil podeliti na pola pa premazati preko 2 kore. 800 ml mleka staviti da se kuva sa šećerom, a u 200 ml mleka razmutiti 10 žumanaca i prašak za puding. Kad mleko provri ukuvati puding i jaja. Ostaviti da se ohladi. Kada se ohladi sjediniti sa margarinom. Podeliti fil na 2 dela, pa nafilovati preko želea od voća. Kora, žele od jagoda, žuti fil. Kora, žele od jagoda, žuti fil. Izmutiti šlag, pa namazati celu tortu. Izmutiti još i šlag krem od jagode, nije obavezno, pa staviti na tortu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.